Before ko magsugod, dong, if 18 years old below ka, please, ayaw tanaw ani kasab-an ko sa imong mama. Na ay mga butang bay nalisod kayo istoryaan sa atong family, sa atong parents, miski sa atong mga friends. For example, premature ejaculation. Dali ka mo tsukarap. But angay ni istoryaan bay, 1 out of 3 men or 30% sa tanang laki nagsuffer ani na problema. So, if ganahan ka mausab or ganahan ka ma-improve imong performance, this video is for you. 7 tips on how to last longer in bed. Number 1, kondom. Gamit yung plastic bay. Dili lang makaprevent ni siya og sakit or unwanted pregnancies, maka-improve sa ni sa atong performance. Ang idea is ma-lessen ang sensation. Na ako'y friend niya na siya. Wala may lami dong pons. Akong gitubag. 5 seconds na lami or 20 minutes na pasingot. Klaro kayo sa itubag. Uy. Number 2, Kegel exercise. By naatay muscle na angay na to i-train para dugay ta mo tsukarap ang pubic-coccygeus na muscle. Now, unsa man ang Kegel exercise dong pons? There's 2 ways by. Ang first way is kung mangihi ka. Sa tunga-tunga sa imong ihi, imo na stop. Hold mo for few seconds, kunya padayon ka, imo na buhaton few times a day. Ikaduha na Kegel exercise, imo na i-squeeze siya laga. Murag concept sa nangihi ba? Hold mo for 10 seconds, do it 10 repetitions. Buhatan ni siya galingkod ka or gahigda. It will improve your ejaculatory control. Number 3, ayaw hamag diretsyo. Foreplay ang pasabot. Hinahinay lang, kalma ba? Self-kalma. Unaha sa si Inday, palipaya sa siya. If ganahan ka makabalo about foreplay, please subscribe on my channel. I will discuss it next week. Number 4, edging. Tanan butang ba ay mapaktisan? Same raani, pwede na to siya mapaktisan. Kasabot makas akong practice na pasabot, no? Kana, oh. Kanang ikaw raw sa ba? I-practice ni mo, padulong nakatsukarap, stop ka, ginawa. Deep breath. Meditate. Unya, padayon na po. In this way, it will train your body and your brain for better ejaculatory response. Naakay control ba? So, practice na ba eh? Number 4, squeeze technique. Kani siya, medyo weird na siya. Pero ako na yung research. When you are about to finish, kani imong 2 fingers, squeeze ang below sa head sa imong alaga for 30 seconds. After na, balik na po ka. Number 6, change position. Kung paspas yung kayo ba, manoy sa Inday. Kay sigir kang ilis every 10 seconds. Naman ko yung mga posisyon na comfortable rata. Mulas tawag dugay. So diha ka mag-focus ana na posisyon. Pero mo switch gapon ka para mulas longer siya. Ang idea is to stop the sensation. Time to reset. Number 7, mag-practice ka before sa imong action. Kasabot ka sa kung practice na pasabot, di ba? O kana. O if gabi imong schedule magkita mo ni Inday, ighapon ana practice ka daan para mabawas-bawasan atong agibay. Kani siya bonus tip. Number 8, nang babae bay kung love you taana, waton man taana, dili mata perfect tanan. Ang importante bay mo try ta na ma-better atong self, mo try ta na ma-better po atong performance para okay kayong relationship ba. So, practice with her. Practice na bay! That's it. 7 tips. Please make sure you subscribe on my channel. This is Dong Pons, and you are watching Choy Tabay.